Assalamualaikum. Jalla Muhammad Mukhtar, Jalla Mbappa Jam. Nyande jetati lewru jeega ɓuru kitale guduji ɗiɗi e nogaye e jeego. Ko ɗum woni le 8 juin 2026. Mi ara ɗo mi hiwro jama on fo, mi salmina on, mi weltano, mi weltoro on, mi landostay on fo mon hiɗon e jam. Haray onon adiɓe arde ɗo ɓen on jarama, yo Allah ɓeydu pira e barke mon, yo Allah ho moƴƴinan en. Miɗo jippini ɗo ɗen photo Alhaji Abdul Qadir Jonfo kanyemma e Serif Abdallah Haidara. Ko honɗum waɗi simi jippini ɗo jippintini kadi fahin parce que nyanden kadi ari mi jippinino. Ko honɗum waɗi simi jippintini fahin photo Alhaji Abdul Qadir Jonfo on e Serif Abdallah ka Alhaji Abdul Qadir Jonfo okki teddungal Serif Abdallah sabandema en foppiɗen andi Serif Abdallah no tawa e yimɓe men dariɓe fi kame en no heɓira droit et devoir. Den andi kanko Serif Abdallah himo dari e ɗum. Tawti kadi ko tawaɗo e serifaɓe men ɓe torotoɗen du'awu kadi fahin kanko Serif Abdallah. E mawɓe men kadi ɓe kanko Serif Abdallah ɓe o yata o toro du'a si tawi woni ko mawɓe men ɓe kanko Serif Abdallah o yata o toro du'a ko ɓen tigi torimo du'a haray mi inni min Jalla Muhammad Mukhtar, Jalla Mbappa Jam mi weltori o image mo mi yi'i ɗo ko tawata hara Alhaji Abdul Qadir Jonfo ƴetti nde ɗo haɓɓere goro jonni Serif Abdallah. Serif Abdallah kadi holli wondema haɓɓere goro nden si Allah jaɓi nde firtatake ha e yeeso yumma makko kanko Serif Abdallah. Mawɓe ɓen kadi holli haray hiɓe ɓuri weltorade ko tawata kon hara haɓɓere goro nden nde firtatake ha hewta yeeso yumma Serif Abdallah haray ɓe tori du'a. Mi inni min haray ɗum ɗo welilam mi weltori. Mi watti ɗon honɗum. Mi inni kono haray sago an wona ɗo tun haɗata. Sabandema marɗo si waɗani marɗo haray o wallitimo. Kono marɗo si okkorimo ala ko sadaka o itti. Si marɗo okkori marɗo o wallitimo. Kono si marɗo okkori mo ala ko sadaka o itti. Kon ɗum waɗi si miɗo fencitude joni komi faala yewtude kon. Ko sabandema woodi ɓe faamali komi yewti kon ma ko ɓe a yimɓe ɓe me'en ɓe ala e faamude ko woni yewtude kon e hedde Alhaji Abdul Qadir Jonfo. No woodi jibinande Jonfo, jibinaɓe Jonfo, jeyaɓe Jonfo, geɗalɓe Alhaji Abdul Qadir Jonfo, ma ɗum taniraɓe maɓɓe, ma sabuɓe maɓɓe, ma almuɓe maɓɓe, ɓe tawata hara ɓe siwa
faamugol ma andugol ko honɗum Jalla Mamadu Moutar Jalla Bappa Diagne woni yewtude e jaka hari miɗo sikkude no woodi wonɓe faamude kono e jaka no ɗuuɗi ɓe tawata hara ɓe ala e faamude e hedde komi woni e yewtude kon ko yaadi kon e fi Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo ko adi kon taw mi andinay on ka galle Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo en jaajirawo anno jomba ɗon himo joganiɓe kadi geɗal ɓe hara ko geɗal ɓe kadi kelɗuɓe kadi haafizuɓe Qur'ana e ɓorniɓe teniji kono ɗon en ala yawde ɗo mutol en ko andi ngol ɗon sabu tawno hakkunde am min o kanaro wonɗo yeeso mon ɗo mo yimɓe ɓen sikkata ko feetuɗo ɗo awa min sabu molanaɗo no hakkunde am min e Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo en miɗo andi kadi suudu amen menen jobboya ɓen menen jobboyankeɓe laɓe ɗeppere ɓen suudu amen ndun e suudu Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo en ndun miɗo andina kadi miɗo andi kadi miɗo yetita kadi sabu molanaɗo no hakkunde amen kadi si iwi ɗon min komi faalana Dionfo ko moƴƴere komi faalana Dionfo ko ɓantal sabande ma si Allah okkiɓe wa Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo ko tawata kon hara fewndo ɗo e nder laggine no diidori non wona innugol kaka soso ɓen maka ka maninkaɓe maka kisiɓe maka toma maka nalu maka baga maka landuma maka migi fore maka jakanke maka jalunke maɗum ka soninke ma ɓeɗo mi yi'ali mawɗo mo tawata hara no jonna poste jogiiɗo yimɓe ɗuuɗuɓe ɓuri poste mo Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo jonna on fewndo ɗo ko wiyete kon Khalifa Fouta Diallo si Alhaji Abdoul Kadiri waɗama Khalifa Fouta Diallo min mi faala onon ɓe Dionfo ɓen wota on wi'u wondema haray onon ko onon tun jeyi Alhaji Abdoul Kadiri ɗum feƴƴino Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo yawtino ka wi on onon ɓe Dionfo ɓen ko onon tun jeyiɓe ko adi ɓe waɗede Khalifa Fouta Diallo gilandema ɓe woni mawɓe Fouta Diallo ɓe woni kadi mawɓe du'otoɓe tawatara jama on fewno weltori ko ɓe du'oto kon gilandema on tuma wona onon tun jeyi Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo ko enen fop ɗum mi faala yon faamu ɗum mi faala kadi yon faamu Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo mi nanayi woɓɓe no inna mawɓen ɓe towi duuɓi donc ɓen ɓe duwaka haalanede haalaji goɗɗi goo ko angal faamugol ko yewta kon wonduɗon ko ɗum wonduɗon ono wonɓe wolde ɗum ɗon ɓen si Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo innama hiɓe haani waɗude hunde kaari wona kamɓe en personne wona e wi'ede ko ono wonduɓe maɓɓe ɓen ɓurɓe hiɓɓade ɓe ɓen ɓe tawatara menen si men immike ɗo min yehi ha min hewti Dionfo min wawata yiidude maɓɓe si wona min yiidu e mo on ko ono wona e wolanede awa fino famiron wayraray ko faala ɗon ko détail ko ono wona e wolanede son sembiniɓe on heɗike men ko min wowlata kon woni ko weli woni ko metti goɗɗo no wowlane ko metti jonnamo courage jonnamo gilɗi ɓerɗe makko ɗe yo memmino kono si on tigi wolanama ko metti tawi woni ko metti kon on tigi darata nafa ko aroyta kon ko metti ɗon si waɗama haray yo Allah wallu en e ɗum no tampini en kal communauté men ka leñol men ɗum no tampini en Fouta Diallo no mari golle ɗuɗuɗe ɗe Alhaji Abdoul Kadiri Dionfo wawata e waɗude fewndo ɗo wona noon kamɓe tun waɗata golle ɗen ma ɗum kamɓe waɗata golle ɗen onon sukaɓe wano an docteur wano an ceerno wano an oustaz wano an sayko
ko on sukaɓe ko on ƴaƴƴurmaɓe ko on wawɓe hiɗon dogude partout e nder aduna on hiɗon renti ko woni feƴƴude ko o wawata profitude ɗon fuɗɗoroɗo yaajingol biro on hara wona yimɓe nayo tun wiugol ko collégien conseil de collège ɓeɗo ɓe hanino feƴƴude tawata hara ko biro conseil de collège tum ɓe jogi ko représentant village hun e village wi e nder Fouta Djalo no didori noon wayri ko ɗum ɓe halfina mi inni hay baaɗi ɗin hay leɗɗe ɗen hay kaaƴe ɗen hiɓe halfina kala ko woni e nder Fouta Djalo fof hiɓe halfina ko kamɓe tun wawata jindude yaha ndara ɗum ɗon foti tawino e jam sino daɗi sino dandi awa faame moƴƴa ko honɗum wiyete Khalifa Fouta Djalo Alhaji Abdourahmane Ba ɓe immintini raali Khalifa Fouta Djalo fiyo on tigi waɗe Khalifa Fouta Djalo o jooɗo nokku ngotu ara waɗata hay hunde o jooɗo nokku ngotu wona hitande timmude reniyo waɗali lebbi towɗi reniyo waɗali koyo yimɓe ɓe yawtun hiwro on tigi juuro on tigi wona ɗum wiyete Khalifa Fouta Djalo billahi wallahi tallahi on tigi waɗiraka ɓeɗo hande ɓe waɗiraka Khalifa Fouta Djalo fii ko hani kon ɓe waɗiraka Khalifa Fouta Djalo fiyo yimɓe ɓe yahu tun juuroɓe ɗon non jamais ko ɓe waɗira Khalifa Fouta Djalo kono woodi bagiji ɗuɗuɗi seekiɗi e nder Fouta Djalo ko Alhaji Abdourahmane Ba labe ko ɓe kereyiri ko ɓe immintiniri Khalifa Fouta Djalo on wayri koko woduno ko sabandema ko baabe maɓɓe en sifaniɓe e ko ɓe andi kamɓe tigi e defte ko ɓe jangi ɓe yi'i nafa Khalifa Fouta Djalo ko ɗum waɗi ɓe ndaari ɓe tawi sago maɓɓe feƴƴata e maɓɓe hara fii Khalifa Fouta Djalo immintinaka par ce que hari no ñoƴƴano hari no ñoƴƴa gilandema wi'a en heɓi ande pandi Sékou Touré jaɓano ɗum immito barke Allah e ko tawi kon Allah waɗi sabu molanaɗo no hakkunde Alhaji Abdourahmane sabu molanaɗo no sabu no woni hakkunde Lansana Conté e Alhaji Abdourahmane kala ko Alhaji Abdourahmane faala a 80% wiyatake 100% kono a 80% si ɓe holli Lansana Conté newnanayɓe e hoore konko newnani ɓe ɗon ko ɗon ɓe wawi immintinde fi Khalifa Fouta Djalo hari koko roccina fes kono tawi kamɓe e fewno ɗon wayri ko joni ko fiino immitora ɓe ɗaɓɓi représentant ɓe maɓɓe ɓen fiino ɓe wawira waɗi fuɗɗorade wadde golle ɗen si tawi feƴƴi e maɓɓe woɓɓe lontike ɓe kamɓe kadi ɓe jogike bonali ɓe tambitike ɓeydike yaajude wayi wastayi yaajay seeɗa joni menen ɓe humpitanoki fi mum ɓe men humpitike woɓɓe kadi humpitike fuɗɗike yaajude si hewti e ɓeɗo wayri woni tammoɓe gilandema haray fuɗɗa ko ɓeɗo won tataɓoɓe ɓen wiyeteɓe ɓen haray ko ɓeɗo wonta par ce que waɗano woɓɓe kono ɓen laati balɗe maɓɓe ɗen juutal par ce que ɓe lontinama Alhaji Abdourahmane ɓe mamum kono laati ɓe wurali mi sikki ɓuri lebbi 3 wayri ɓe feƴƴini Alhaji Bano Pita en ɓe ƴetti ɓen ɗo wayri feƴƴini ɓeɗo Allah waɗi tawi ko ɓeɗo hikkotoɗo yeeso si tawi woni onon on jaɓata yewten piiji ɗin a fuɗɗoto wolde tun ɓe inna kaarino manki mawɗo on kaarino ɓeɗo mawɓe ɓe feƴƴi wolane ɗum ɗo honno ɓe feƴƴiri wolane ɗum ɗon hiɓe joɗɗinaka jullere nde enen foppo hawtuɗe ko landal go e min Diallo Mamadou Muttare mo Bappa Jami mi waɗi si Alhaji Abdoul Kadiri Jonfono joɗɗinaka jullere Khalifa Fouta Djalo fi haray hiɓe joɗɗinaka jullere Khalifa Fouta Djalo no wi'a ko ɓe Khalifa Fouta Djalo haray min Diallo Mamadou Muttare Diallo Bappa Jami mara droit woldugol e maɓɓe
Alaikum salam. Oui, papa. No. Kamɓe Alhaji Abdoul Gadri Jonfo wayde haray ɓe waɗama Khalifa Fouta Diallo. Min Mamadou Moukhtar mo Diallo Papa Diame wayde haray komi miskin mi ala moyen. Haray min mi mara droit woldugol e maɓɓe ma wolugol fi maɓɓe. Ha miɗo wi'e wondema hiɗa afisa photoji maɓɓe hiɗa kolidira e ɓeɗo. Yo Allah famin on. Onon ɓe famali ɓe. Mi torki Allah o mi fattike mo yo Allah famin on. No wodi piiji ɗi hawtuɗen. No wodi piiji ɗi hawtuɗen. Ɗin goto be e men no mari droit yewtugol fi majji. En fop men. Hay sonnaɓen. Ɗum e wonde ka men a fuɗɗoto wolde tumɓe ina sonnaɓen tawaka. A wolanayi ɗo goɗɗo yetama min komi taalibajo. Kono hara kanko wi'owo ko taalibajo on o wernayi mo wona taalibajo. O wernayi ministre, o wernayi président, o wernayi fou. O wi'a noon ko taalibajo. So wi'ama yo wowlu fi ko yaadi e ko hani wolde kon o yetama kanko naata e politique kanko ko taalibajo. Kono si politicien jo nelimo o waɗay. Kono mi ala arde on demen ɗon par ce que ko musimmi kon ha mi jippintini ɗo oɗo photo koko tawi kon miɗo heɓude noddanduji ɗuɗuɗi eɗe jonte tati sakkitiɗe ɗo e hed adi oɗo photo arde mi fuɗɗike heɓude yimɓe wiyay ɓe la wondema kamɓe komi woni e wolde e Alhaji Abdoul Gadri Jonfo kon walanaki ɓe ko ɗum woni naafiki yagal. Ko ɗum woni naafiki yagal. Alhaji Abdoul Gadri Jonfo hiɓe wuuri min e maɓɓe men meeɗi yewtidude ko ɓe senino laɓe ɓe waɗi du'a on e fi battane ko Mamadi Doumbouya fewndo ko Mamadi Doumbouya landino waɗanede du'a o ɓe seni Konakiri ɓe waɗanimo du'a on. Min mi haalanno ɓe mi weltorali ɗum. Hina ɓe ɗo hiɓe wuuri hiɓe selli. Mi yetino ɓe min mi weltorali ɗum. Mi yewti laabi tati. Mi yewtidi kadi e wonduɓe maɓɓe ɓuri laabi tati. Ha ɓe kamɓe tigi ɓe inni tigi ɓe faami komi woni wolde fi mum ko. Min wona fi tawi woni haray ko seytinango kono en ɓooyi tampude si goɗɗo laamike o hanaka waɗanede du'a'u si wona o gollu golle moƴƴe o waɗane du'a'u yeru ko golli golle moƴƴe kon. Si mo wadde golle moƴƴe o du'ane yeru ko waɗi kon. Kono enen en andi sen du'anike tun goɗɗo ko kar han o pottitorta ɗon aray ɗen hani woɗɗade ɗum. Min ko ɗum mi conseillenoɓe. Komin wayriti yewtude tawi ɓe iwri Konakiri ɓe ka fello koya. Ɓe wi'i joni si ɓe hewti Jonfo après men yewtay. Ko ɓe hewti Jonfo tawi joni ko apparantiɓe maɓɓe ɓen woni ƴettude téléphone maɓɓe on. Par ce que ɓen ko apparantiɓe mi innata. Si tawi woni goɗɗo o woni neɗɗo kohojo neɗɗo tedduɗo si goɗɗo no faala yewtude e makko yewtudu e makko accu on yewtida e makko ndaron so tawi woni ko ɓeydari waɗata so tawi wona tuma ɓe yewtidi o on tuma anday ko honɗum woni toon so tawi janngo accay janngo so noddi accay ɓe hewtama so tawi accata mi noddi ɗon goɗɗo go ƴetti téléphone on o fuɗɗi o innimi kanko woni Alhaji Abdoul Gadri Jonfo mais yewti ha e woto min fuɗɗi yewtude on tan min hito Alhaji Abdoul Gadri Jonfo kon e hito ma kon nanda kono mi ala wowlude mi ɓanna moƴƴa fiwata ɓe andu ko hombo par ce que mi yiɗa ɓe seytinanamo min ni wona an woni Alhaji Abdoul Gadri Jonfo jonnanan téléphone on Alhaji Abdoul Gadri Jonfo en wota jogo téléphone maɓɓe on mi noddama miɗo faala yewtude e maɓɓe inna ko an ala woni Alhaji Abdoul Gadri Jonfo jonnami rendez-vous mi nodditoyama innami ko an woni Alhaji Abdoul Gadri Jonfo
mi noddirayama salla ƴettude téléphone on kono hedde ɗon on mi darato ɗon par ce que mi yiɗa détaillde ha ɓe sikka ko hombo adda yewtereji ton hakkude maɓɓe ko tatara tampina e on tigi awa min Diallo Mamadou Moutar Diallo Bappa Diame jobboyankejo mo laɓe ɗeppere mo mawɓe mum yehi jibinoyi ɗum maali yembere hande simi hewti kam en nomi woni yewtude ɗo ni ko ni mi joɗorto ka kayborru maɓɓe ɗon mi yewtira ni komi woni yewtude ɗo kon par ce que ko woni yewtude kon ko fi Allah finnaɗo moni e yewtude mi joganaki ɓe moni e yeru tuggande meselal kono sago an en avance ay ɓuri ka avance uɗen ɗo hara wona yahugol tun jonna on tigi hara kañum ko yimɓe ɓe déplace tu yaha ɗumanno on tigi kamɓe min mi yiyali ha hande Alhaji Abdoul Kadiri Diom fo hino seni maali yemberen awa mi yiyal taw mi yaali no inna menen men noddaka taw menen ɓe maali yemberen ɓen min inna Khalifa Fouta Diallo on hewtay hande maali yemberen ɓe hewtay yemberen centre maɗum ɓe hewtay maali centre maɗum ɓe hewtay Sigon centre maɗum ɓe hewtay Telide centre maɗum ɓe hewtay Salam Bande centre ɗahira ka ceerno ɓen maɗum ɓe hewtay Balaki centre maɗum ɓe hewtay Wora centre maɗum ɓe hewtay Gaya centre maɗum ɓe hewtay Lebekere centre maɗum ɓe hewtay Badugula centre maɗum ɓe hewtay Duguntunni centre maɗum ɓe hewtay Hidayata centre maɗum ɓe hewtay e kala nokku on awa hewtay ko nokku ngotu jama on yaha foppo maali fo yaha hiwroɓe ɗon mi yaali mi nanali ɗum ko go'o mi nanali no wi'e hande Alhaji Abdoul Kadiri Diom fo hewtay Kubiya centre e jama on fo fotto Kubiya Khalifa on no jaɓɓede ɗon hande mi nanali taw mi nanali taw no wi'e Alhaji Abdoul Kadiri Diom fo ɓe hewtay ndarugol ko honɗum woni yawtude ka tufunde Ceerno Aliou oɗo honno inete Abdourahmani Koyi Tuge Ceerno Abdourahmani Koyi mi nanali no wi'e ɓe hewtay Koyi ka Ceerno Abdourahmani Koyi nanal taw hara ko visite spécial mi nanal no wi'e ɓe hewtay Sigiri ka fulɓe wasolonɓe ɓen e tatara ko fulɓe ko enen e maɓɓe hawti foppu no andi ko enen e maɓɓe hawti kono woɓɓe no jogii wona enen e maɓɓe hawti ɓe holla ɓe hewtay ɗon ɓe andina ɓe pullo wasolon on e pullo mo Fouta Diallo on fop mum ko pullo mi nanali ɓe inna ɓe hewtoyay Touba ka jaka ɓen Touba ɓe wi'a wondema haray awa onon jakanke ɓen e menen fulɓe ɓen e fof men koye jeeyaɓe Fouta Diallo ko en nene goto koye baba goto mi meeɗa nande taw mi meeɗa nande no wi'e Alhaji Abdoul Kadiri Diom fo ɓe hewti Dalaba yawgol Fugumba ka mawɓe men ɓen taranteno meteli ɗon ɓe darta cuuɗi ɗin ko honno ɗi wayi hana wattede ka wona ko hana wattede mi meeɗa o nande no wi'e wondema Alhaji Abdoul Kadiri Diom fo gilandema ɓe waɗa Khalifa Fouta Diallo wondema haray ɓe hewti e Timbo ka ruwaji ɗin fof wonno ɗon ka mawɓe men ɓen fof moɓodirno ɗon ɓe ndara ko honno juulirɗe ɗen ɗon ma tataji ɗin ɗon immintinirte meɗa taw nande ɓe hewti ɗon wayde haray on fuɗɗike wiide wondema haray ɓe wadde golle min mi inni mi yaali ɗen golle mi meeɗa taw nande wondema Alhaji Abdoul Kadiri Diom fo ɓe hewti Kindiya ka mawɓe men ɓe molortono kadi nokkugo no Kindiya ɗon
mi meeɗa nande ɓe hewti ɗon fi dartugol par ce que golle maɓɓe ɗen kamɓe ko darugol nokkeli ɗi mawɓe men dembuno e mu'um waɗa torareji sifa wano ngeru ngun pita ngeru men ngun pita sifa wano ɗum ka suudu baba men du won ɗon hani wonde ɗon mina naali hiɓe wi'e ɓe hewti ɗon nanali ɓe wi'e ɓe hewti telimile ka mawɓe men ɓen ƴettuno hoorejo mawɓe men ɓen kadi dandimo bone ƴettimo nattimo ha timbo minanali ɓe hewtoyi gawal ma kundara andingol ɓe en fop men ko enen woni jeya ɓen Fuuta Jallo koye jibinande Fuuta Jallo minanali ɓe yehi waɗugol visite juulirde tawande adade darnede nden boke juulirde tawande adade darnede ɗen boke ha firiya saykuɓe men ɗuɗuɓe no ton kadi wona yaaɓe ko ɗon ɓe tawa haysi ɓe déplacé ke kono goɗɗo an enen ɗo fop men ko jibinta ɗen tawi kamɓe ɓe déplacé no ke mamiraɓe maɓɓe ɓen tawino ton wayri e nder aduna on ala hay goto mo sottali ka wonno ɗon awa piiji menen ɗimen faala yewtude ɗin e piiji ko hana waɗede kon e sabu ko addi kon ha Alhaji Abdourahmane Ba immintini Kalifa Fuuta Jallo on ko fi immintingol cosaneji men ɗi ko addi ha Alhaji Abdourahmane Ba immintini Kalifa Fuuta Jallo on ko fi immintingol tataji men ɗin ko addi ha Alhaji Abdourahmane immintini fi Kalifa Fuuta Jallo on ko fi immintingol doole men ɗen e nder Fuuta Jallo ko addi ha Alhaji Abdourahmane immintini fi Kalifa Fuuta Jallo on ko fi immintingol ko halfina ɗen kon e nder Fuuta Jallo ko addi ha Alhaji Abdourahmane immintini fi Kalifa Fuuta Jallo on ko fino immitoren enen ɓe Fuuta Jallo ɓen fino imminiren Fuuta Jallo fino ɓantoroɗen e nder Fuuta Jallo fino ɓantiren Fuuta Jallo ɓanten kamen lagine Konakiri no didorino sabande maɓɓe faami ɓe andi si en tamodirali e wallidirali e yiɗidirali e jogodirali ɓe faalama en fuutinde e nder Fuuta Jallo ko ɗum waɗi si Alhaji Abdourahmane immintini fi Kalifa Fuuta Jallo min fuɗɗoto wolde tun woɓɓe amen fuɗɗoto wolde tun ma tentini non min Diallo Mamadou Murtala Jano fo jami woɓɓe immo daro watta yewtere anden hoyde min mi mara probléme e ɗum Allah honno andaninmi awa haysi hoyde haysi tawi woni ko wi'oton hoyde ko natori e mum kono Allah honno andi si tawi woni ɗum ka nder ɓernde an ɗo woni so tawi ko mone fiyo gilɗi mon ɓerɗe ɗi yo memmino waɗen ko hande wadde kon hande ka wonɗo ɓiɓɓe mon foppu no laama menen foppu meɗen laama meɗen wawi laamade lagine men yaha lagine yaha ɓuri no woni yarde ni fewndo ɗo laayi foppu no boni labtaneji ala sukaɓe Fuuta Jallo gayni viidude cuuɗi no woodi yimɓe ala leydi men ndi gayni wonde leydi wawdi wa hawkandi angal jaɓɓugol yewtidede kala mo Allah okki gandal fino wawira yewtirde yimɓe ɓen hiɓe waɗude wastayi woni kamɓe tun andi goɗɗum ko hetti kon fof on hay hunde anda menen komen kalifaɓe menen wota on wowlu yeeso amen menen komen professeur ɓe menen wota wowlu yeeso amen menen komen docteur ɓe menen o yawata komen na ɗum men pikay on honɗum on sifa ɗum
awa Alaji Abdul Kadir Jonfo hiɗen pota e maɓɓe ter min on ɗo min jallama ko jami min on ɓuralan onon jeeyaɓe Jonfo ɓen on ɓuralan fi maɓɓe on ɓuralan e maɓɓe on ɓurdirilan e maɓɓe o geɓel gotel sembinon ɓe ha hewta kamen faalaɗon ma ɓuri kamen faalaɗon par ce que sembingol ɓe ko sembingol fuuta sembingol ɓe ngol no wona yawgol ka maɓɓe ɗon hiwroɓe ton wona ɗum woni sembingol ɓe ko yaajingol golle ɗe ɓe faala e golle ɗen golle ko sincira fi Kalifa Fouta Diallo kon ɗum yaajine tawtara nokku kala nokku si wiyama Kalifa on wi'i hunde kaari mo be heɗoto humpete ko honɗum Kalifa on wowli ko ɗum woni Kalifa kono fewndo ɗo si wiyama Kalifa wowli ko mbo itoto ndara amene meɗen faala hara si innama Kalifa on wi'i hunde kaari hara goto be goto no humpa ko honɗum woni ko Kalifa on wowli ko ɗum men faala nani teddungal mo haray mi ala e ɓeydude ɗo buyi mi ala e natude kadi e goɗɗum ngo hande haray oɗo vidéo ko spécial fi ɗum ɗo onon jeeyaɓe Jonfo faalaɓe la wowlande o wowlanari lan ha hewti fewndo ɗo o wowlanari lan yo Allah ho waɗu wowlanonmi hara koko wawata en feppindinde hara wona ko waɗata ha ñaaɗa si goɗɗo dari ke wi'i wondema wakkiloɗen sembinen mawɓe men ɓen o wi on no yenni wakkiloɗen mawɓe men ɓen ɓe immo kaɓe woni ɗon kaɓe jooɗi ɗon ɓe waɗana en ko ɓe hani wadde kon himɓe wawi wonde kaɓe won ɗon awa wawi ɗo noon ɗon wawi wa tawi wona on fulɓe on nanta pular kamɓe ɓe wawi wonde ɗon awa fino famiron kono enen hara ɓe yamira en waɗen golle ɗe ɓe wawno wadde ɗen tawi hara ɓe wawno onon sukaɓen dogon onon ƴaƴƴurmaɓen dogon onon ceernoɓen dogon yahon yewto yewtoreji waɗɗi fayida Fouta Diallo fof yitida wona nene goto yaafodirane yaafodire e nder Fouta Diallo wona nene goto wona hunde wotere tawata hara sa memi fuutankejo on ko ɗum woni golle Kalifa hara sa memi goto e nder Fouta a memi fop Aliou Ba model no soka Aliou Ba jibinande laɓe jibi d'origine tugue jibinande laɓe no soka wowlatake a wowlay tumɓe na menen komin taliba men haalta fi politique o fi politique soki Aliou Ba ka ko fi leñol makko ngol selludalen no raɗa hanu préparaɓe sukaɓe préparaɓe ɓe wallidirɗen en foppu fino ɓiɓɓe mum jangirara ɓe sunaki hara nene maɓɓe en sunaki ben maɓɓe en sunaki woɓɓe ɓen ko enen kafi mbuɗi jombani ɗum hande ko ɓe woni ƴettude koyɗe mum no dampude en o liyende ɓe walla en ha mo me en laamo koye ɓe wallu en ha ɓe lammina mo goɗɗo a wowlay ɗum tum ɓe ina wondema Diallo Bappa en no boni needi amenen men ɓooyay bonde needi par ce que menen men faalaka hande poste premier ministre men faalaka poste ministre hay pus menen komin faalaka wonugol président de la république de Guinée cipinande Fouta Diallo si wonanayno men selludale Diallo arayno meɗen ɓuri weltade fewndo o wattu ɗo yimɓe ñando ñande no nangue no piye no ware no kidnappe wowlatake ɓiɓɓe men Fouta tu wona e warede wowlatake a wolay tum ɓeyna menen komin talibaɓe kono wayde haray ko ni ardi hande on miɗo darade ɗo onon noon sikkuɓe mi yaara e ɓawre ɓe ma on wowlay ha mi yaara ɓawre ko Allah waɗi kon e an yomi wowlu Allah ƴetta ko woodi kon fof e nder aduna on o waɗa Allah grand joueur o waɗa Allah professeur o waɗa Allah docteur
o waɗa Allah hay hunde o waɗi la wowlowo wi on ɗum ɗon kadi wata mi waɗu odi darti nder hoore mon si tawi woni ɗum no wowli kala ko wodi kon e adna on Allah waɗa Allah o waɗi la wowlowo wi on kadi wata mi wowlu onon hiɗon jogii gonga e hoore an dokkal ko Allah okkimi ko wata mi waɗu onon hiɗon wadde fop ko Allah okki on kon hiɗon wadde kono min Allah no okkimi fi wowlugol wata mi wowlu awa ko ɗum wiyete kungel satti hay jogiɗa sifule a sustamo wuttude mi salmini on mi jarni on hande ko ñande 7 lewru jeegaɓuru kitale guluji ɗiɗi e 26 Diallo Mamadou Mukhtar Diallo Mbappa Jami jibinaɗo ka district Jami e nder o sous préfecture Télire préfecture Mali e Mbereng région administrative Labe d'origine Labe ɗeppere ka jobboyaɓe on jarama yo Allah ɓantu fimen ha aɓe dalla baɗi on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh